Monica, Santa Marta, San Lazaro, Santa Maria Betania, Yapa Juana de Cusa, San Nicodemo, San Longino, susunod po sa San Pedro, San Andres, San Felipe, San Bartolome, San Mateo, San Augustadeo, at panguli sa San Simon Macabayo. Kuya. Kuya, patras konti. Excuse me, Lobo. Thank you naman, di ba? Ano po? Ay, diyan ka lang kita nakita.